agus inis an lína tá Harry McGee on Irish Times. So Harry fáilte rascaidí an tlár? Gur míle mágad Darren. Okay, Harry, tá an t-agallamh seo a dhéanamh a gcuinnig timpeall a trí tlóg tróna dé céadín an héanú lá déag de bhí an Meitheamh agus tá na torthaí don na Toghcháin Áitiúla beagnach go léir a gcuin agus táid fósaigh Meitheamh chun anamach chuna sa líon for fórmhór den na siacán don na Toghcháin Eorpacha. Son leoríon muid fi na Toghcháin Eorpacha, Harry, Camera go bacór go mbeadh Fine Gael agus Fine Fáil anna sásta leis na torthaí atá a gcuin agus drochheachtain do hin féin. An 18 túla sin? Yeah, well, I mean, Banja cén Toghcháin bhfuil tú déanamh compráid leis. Mar bhaint siar ar an Toghcháin Áitiúla sa bhíon gábal is níide tá Fine Gael agus Fine Fáil tú si siar beag anín. Ac yn mwyn sy'n gachtan edrych yn y comport leis na an poltaw consig feha no rinne sin féin gama agus ni arnish fin Paul no Fine Gael gama agus pobl brehna le cúpla blina nú sé grá sin féin na gen ní star na Fine Paul agus Fine Gael. Well, while it's being scale dar leis na tarrí seo tá takeocht hin féin ní titche go grinul agus si titche alán for si fécani some Russia comport gobil is nídel tá dic nís món arcade kan egaborti an ish. Ag fi si exúla a wadni smó bi doc Toghcháin Áitiúla to being gobil is níide agus bi doc Toghcháin Áitiúla an chachtan seo tan kappa grau cúpla botún a rinne you're on the chachtar to seller galore along the coswincher hin féin you actually the rain inch leis an borti major leis an shasta vi an borti or in America agus dini eglorg cotton dis no shoot the chuck stock capri bager nakrau should pay nakrau the policy had nakrau sheet gian galore no crew galore agus the five in the akup lesson viactas come out near and agri come out. I mean rather one people in the Gaeilge casino fall go horror no thought the country politics Áitiúla she'd an agra her or in Talav you know the fishery attack up tá gobar go Áitiúla you know is ja ibrahori either quite a small current stock along alles caption pain connection and on bra or on Randa really you know Branda Sinn Féin shock the park the Éirinn shimmer shin le Toghcháin Áitiúla agus dolim sheet the aska shin you know ni rao irhori Sinn Féin ni rao she the mask and bubble and majors the irhori ella agus ni ta sin jacker yenov nor ta gerig sick on Áitiúla hortma kamala shin that the redder nomad irhori kama Darren be she the sul commit for a one star up further so number dini gan tahi dini na crying atna egg bubble hub agus marathonic which you know near heavy on Pablo nor hushi con both the a kahav so doc Toghcháin eviction ben talk about the day na he social term kind of raw agus in angel shin the Toghcháin ma ag portion of Ibra I mean you know Margana is a v-sheet to being goblin is an ija got ma sweeney which or gopper the top porla or him the left agus dini gronak met Cowkir be ag portion of Ibra rinne gamak Coti nua a chapman keen and the glossy on cointers gloss highlighter Bejer la a goalty Áitiúla agus you know ní sladavian agus sladavian the glossy nor vi real to Hannah féin so quinny sheet along the corridor cohorjum not clear a fi jacob the akab taken with the block clear agus highlighter along the seacon of the akab a conda costal Gaeilge a conda na hirvi a conda clár conda Port Larg agus Áitiúla nach it's Kirky kama ni halva cúpla seacon a Kirky kama I mean you know ní sládom ná vi an mar don't me. Yeah, a crime short gan cúpa náid féin Toghcháin Eorpacha aga just a kind fin the part in níos lú an sin ceapan comparison de go sé saig spéisiúil go bhór aon tú níos mó vótaí go náisiúnta ná mar a bhór solidarity agus people
before profit then a céile. Yeah, I mean, an pobl rib brabach no dini rib brabach ta sheetin no ní slóidre the carraki really, agus rinne der gama am no clear woder lawn tiacon journal am no clear kind of capital dinner some ration of baby birth dinner some ration akab as the corlo na corli Áitiúla ak ta eintu wadni slóidre gannáisiúnta cé nachráán a padar tó bingají inis tá brand féis lefi beag an tá 8 le beidir go nínar cóiltíochta cóileoireachta branche ar torthaí tá nach go críochnamh go fóil I gildara ach so tá eintu rinne bí seaca sé iarthóir for their update on beidir go siúla beagní níos mó bhí daoine beagní dúmóch nar airí níos fearr le padar tóbín sa Toghcháin leor tíre iarthua ceapad ar beidir go mbeadh sé déanamh níos fearr an sin ní dólan go mbeadh sis nómiocht le haidhsíocháin ag a deireadh ar hall ach rinne aontu go maith in the PVP calculor agus an sin couple of mion forte ha na dini tá banchuk mar hampla Verona Murphy dini atá banchuk le Michael Lowry na dini a bhí man piachtas maidir leis na blockaní nuna ngal na blockaní fátuk Micah rinne do gama caharach of sin tofa kama an angel le sin an sort porty cogúliacht nua cogúliacht Éirinn independent Ireland Gatama Ihori Akasit for Siakani or Corley Conde Kamera Lonakub is here Colty the Il Fall agus the Integral of the Il Fall because it's most or Gene Pool or Jera Kaberchak of the Autonomia the Toghcháin Áitiúla Kama Termaluli Lord Chire Irhua agus Niall Boylan an Lochia. Okay, Louis tún na Toghcháin Áitiúla an sin. An féidir nach a Harry acro horse some fi Caithyasan na Toghcháin Áitiúla in Éirinn ag an nóid seo? Yeah, given in William in Cheer Alice in Europe mar an chorus votal and sort vote gastru o ir one Gajin Kid ir ella. So Kamikapaka mai Finapolog Senegal soft Kamikapaka mai Carver the iconic Senegal nor affectos on chorus agus a tree or a lead Finapolog basically my car akab branche Echi and Nairoi la Sintini worku in Éirinn yeah Shishil Jenagama Tolondini Philomia Plahai on Circle Jernuk no and Daw here con Jernuk Chin. So Kamikapa will Lord Chiri Irhua Sucraha Amafane Newton Flanagan Nina Carbrio in a Gael Maria Walsh in a Gael Barry Cowno in a fall August Kermaluli Ethan Kuiger Darlin Fane as Bader my Maluli Gunport you see Kamikapa my session Tarantuk or have Astraha Jacoma so Nidolim Ton Barna Idre Fane August and here the relative Nismona Jet Mila because Nidolim Galain Error at all con Astro Infant more Yenev Karoi Chris McManus and Michelle Gildernew into August Karoi Niall Blaney Lisa Chambers Krishi and Virchin sort these urgent no Maluli nor Avian Blaney August McManus Astronomia Colon Irhori Ella Toby ne Spain August Mion Irhori Ella Ross August Kamikapa Kamai Alona Kapsinik Astro these Trimmer Edro Maluli no Edro Lisa Chambers no Michelle Gildernew so Cameron not Beckham Aindana is falling Canada far or Maluli so I'm not clear to she solar Kamai Barry Andrews August Regina Garty Toffa Kamikapa Gutchaban is furnished to Lynn Boylan because she's a 3 watch Jacker Toshi egg Toshi Malta Galore or have Astra Gama so
ba sé dakar réin in atá so ban war idir féin ach na géidir orella sin é Niall Boylan fe láhar ach I dakar Niall Boylan tá sé cúpla míle vote chun cín ar chéli córacha fe láhar tá sin níos buna sin tá sé hartar jet míle fe láhar ach na hiróí léir atá chun an Rosa ágáil leis tá siad ar an lé agus ní dólan go mai mór an vótaí ag dul dro Niall Boylan so an dúna mór tá ag nach fanna Kentucky ar na hiróí eile ach le Breed Smith gim up the niche tá cappa go gá si go mór le Claire Daly agus le é an Reardon agus Beige Kieran Cup agus é an Reardon an gar Darcéile ní a cúplicate vote idir an Vertacup á Scara so tá cappa ma tréis Doyle for voti Breed Smith má tá Cuff con Keen no má tá Reardon Keen ma cappa go mai siacon ag Camden a hiróí eile ní féidir sin Vertacu go bhaintach ach an duine tá Kentucky ar an duine eile tá mai cappa go gúí sesin siacon mar go mai alán na hastrathe an ihir eile ag dul ina ró so tá sé an gar fe láhar so an Astroí Breed Smith ní smó vótaí a dro here an Cuff no a dro é an Reardon tá sé dic Jacker a rá cá mé a rá an Angel le sin Claire Daly tá si Beiger chuig vile vota te pure no Claire vile vota te pure do Reardon agus Cuff so cá si se fáil dul fan cínar up sin agus a mai sin an é sin a dhéanamh agus ba Harry Dulcan Keener Lynn Boylan go má mar tá mé cappa nach dóla is sin so an bailach tá mé bradhar fe láhar ná go gapam go mai Lynn Boylan sa trí watch agus well oft no ó Reardon sa car watch tá si ro jacker is a Scara agus sin in Éirinn Yas Sean Kelly agus Billy Kelleher tofa gan dauta be tá cappa go bhí Michael McNamara an Colton Yabslop sé gan cumá agus an sin tá stick Jackaró Cynthia ní Worka Mick Wallace Grace O'Sullivan tá siad Garda Céile gahi alán ar astra tato iróí eile agus Bryce ar Chirolia cumá mar tá táganta gomór sin go mín daoine ag tuairt na hibrecha a dóach sa trí go gine tá a Ted Kenneth here is he féin seachas a dro na bortathe so tá sé an casta ba sé sin an gá ar fad ag a Jerry here hall so stick ro jacker ag an nóid seo an tar sin ag léach Ok, ceisiar nach a Harry. Bei níos mó brewer Simon Harris sa Toghcháin ag arm níos luúthe im líana an áit níos déanaí sa bhliain nó go luú an bhliain se hún an 18 sin? Ó, cínte, ní dóla go mai calculagan sa bhliain fethe chuig na go torlú sa bhliain fethe cahar agus dearan go si chun torlú hart ar dhearra bhí dhearra fór dearan. Tration Boshade be active couple shop on Tration Boshade. Beidir my Boshade Lua and the inner Beidir Clues na mi sin agus go Stalenta Niation, den si daina gwil on Villa Arrogant si dal 3 agus the Billy Ella agus sin scurry si an dal agus lei si a Toghcháin. Sinné hofwili de húra mar echoi a Darren. Be lá brew or who can I sin Okay. By Keacham.